السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ستكون سيدك أبانا جلان جل وبليس إسلام. أكجو ربي سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإليه ترجعون. Guyyaan qiyaamaa guyyaa qaamni isaanii irratti ragaa bahu bakka wajjiin akkaataa wajjiin arrabni callisee guyyaa harki haasawu guyyaa miilli arra lafaan dhiittan kun haasawu. Allah guyyaan qiyaamaa guyyaa qaamni nurratti ragaa bahu obboleeyyan kiyya. Hoggaa jahannam waliin seene qaamni waliin ji'a lima shahidtum alaynaa maaliif nurratti ragaa baatan qaaluu antaqana Allah ji'aniin rabbitu nu dubbise. Rabbii waa hunda dubbisu santu ara nu dubbise. Guyyaan sun guyyaa jabaa ijoollee teenya qaama keenya kana amaanaa haa eeggannu. Baarakallahu fiikum.